Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Pantah 12 Panthers kalayo bandra Ïaka nam Lahduh Haka kun final jong Pahamsning T20 cricket tournament arajar apun rio. Kebala penyat da Kariboi District Cricket Association minta kesni Haka dong Pahamsning jong kesnong nongkra Hariboi District da keba penlim no Ïaka nong kelem Tigers hadin da laipulai run. Haka ni kelempung yelek kai cricket final lawan ban penhak perda da ubak wailat meki shella Menteri Kesorkar Jilla badai kemi Ïaka tenat Sports and Youth Affairs. Hakaba lasa khiru Ïaka jing dan ringkat jong kakong Rona Khamdet ke MDC kanongpo uba Regional Kharkamni u Honorary Secretary ke Meghalaya Cricket Association nalor ki wede kinong elam ke MCA ke Rbdca bad kipat ba nong wan petkai. Habapai syaka jing kun ha kan dikasni ke Pantah 12 Panthers kabala job Ïaka jing kenting pisa kala jit Ïaka kabu ban tit ningkong but yo ban khur hadu shispa san bupraran naki arpo overs but hap tang hanyo tali ki wicket unong tit bayo bun karon na ka Pantah 12 Panthers ude usamla walam khar bithai ubala yo ban kamai hadu hendri puai run naki san pusan tali ki bol hagane kesni na kaliang ka Rbdca kala shimru Ïaka kabu ban pen kop buram kerpang yaki nongseng jong ka Rbdca nado kisnem shiaja khandai spa khandai pusan dak ba a yaki momentos kadak jong ka jing buram usenyang ujongki ban kinti Ïaka jing ile kai cricket hapo ka district Rona Khamdet Hima additional honoris treasurer Kajongin berpensiun lang overall tournament dismissal assist yeah 1 lakh. Thank you, sir. And we're going to have the champions of this tournament, the first next side quiz. Though he lost the final, but sees he belongs to the Northern Tigers and the whole team. Patient. Thank you so much, sir. The youngsters, and they have won all the matches till the final.